Like, ako eh. Shelly Marie. Okay. Hi guys, it's Dipa here and welcome again to this video. And I just asked my friend, siya English. So, i-ask ako mga classmates na magkatag ko question. So, muna siya karon. Nagaging tao din nga. Wala kayo siya. Joke lang. So, na-jud sa taas. Naas sa taas ang script. Maski wala pa script. Ako na lang wow, thank you. So, naadiri ang mga questions sa akong classmates. Ihatag sila sa akong kameran. Pag ulang jud. So, muna siya. Ayun! Wala mo sa ako ha. Okay. Yay! Start na. So, the first question is, who is your crush? Okay. Wala ako, kasi crush ako. Si Darcy sa party at wala na iba. So, wala pa siya. Hindi na ako siya ingon na minsan jud. Pero, si Darcy sa party, jud akong crush. Like, oh my god, yes. So, second question. Wow, so lihok kayo, sorry. Who's your main bias? Bias? Oh, bias ako si Darcy Gyapon. Ano nakain? Bias! Bias as in like research. 0.5. Ang bias. Oh, lagi. Wala lagi kayo like bias Darcy. Okay, murag siya lang dyan ako number 1. Char. Pas kayo. Oh my God. Question. Bakit crush mo ang crush mo? Saan daw? Hindi ba natin? Gift na ko dyan sa aircon! So, na-impress ko sa yahang na-impress ko sa yahang ngipon. So, murag puberty hits him hard! Hits him hard! Hits him hard! Like so hard! Oh my God! So, ano question? Next question. What is the most embarrassing moment you had in your life? Nadia ka lang karon. Oh, kana nasa likod na zipper. Likod na zipper, Nadia. Sige, thank you. Right here, advertisement. Kuyupi. Nagbabalik. Embarrassing moment ako kay kato. So, tapat. Wow. Nagsuot ako na dito. Ay! Most embarrassing ka tong English na ko nga grammar kayo. Because I was a picture take. Like, oh my God! Awa ka more! So, next question is... May background music ba? Mahal ko o mahal ako? Oh my God! Oh my God! Gating. Mahal ko. Oh! Bakit? Oh, wala siya iway. Oh, wala siya iway. So, mahal ko. Si Jerry Wago. Next question is, which person do you have feelings for? Which person do you have feelings for? Ibig sabihin, hindi mo crush. Bawal wala. Wala ba, John? Try lang. Except sa artista. Ako crush kay Sig. Darcy. Basta muna. Next question is, who is inspiration na dahilan na ganahan ka o adto sa school? Ako crush mo lang. Try lang. Wala ko inspiration. Like, Manalipas na ako. Dili kayo siya. Dili kayo ko inspired. Abot lang nga nung elementary ko pa hindi ko inspired. May ganun. So, ano siya? Wala mo kayo inspiration. Like, wala dyan. Hindi ko inspired. Next question is, Patay. bakit? Bakit mo crush si may chance pa ba si mo? Crush ako siya, ambot lang. Ano kung crush ako siya? Oh my God. Crush? 18 ba? Okay. Crush Rated ko 18. si Tot kay. Nag-start lang siya kay Katong.
siya. Alexia! Alexia! Wow! Listen to oh! Lol. So, dinefriend niya ang Dare Dare. So, hindi sama ko siya. So, man. Stop! Try around right now. Huwag sa mag-move on. Nakoy answer ano, Char. Yeah! Sabi ko move on. Move on. You need to be yourself. Char. If kaya siya. So, kanang, ano? Seryoso ah. Move On. Mag-move on daw. seryoso. Move on. Mag-move on. Mag-move on. Mag-move on. Move on. Move on. Thank you. Move on. So, So yun lang ba yan naignan pero lisod buhaton. Char. So, thank you guys for watching. Bye! Thank you guys for watching, people! Thank you guys for watching and subscribe for more videos. Bye guys, Sharik, bye here. Thank you guys for subscribing and still supporting it. Credits oy! Gani, thank you kay Meg! Thank you kay Meg. Kay siya na ginagunit sa akong cellphone camera. Human tripod. Human tripod. And thank you guys again for watching and bye! I love you, Bye! Char!